Prošlo je dosta vremena od kada smo izbacili prvi klip na našem kanalu i bio u pitanju klip top 5 youtubera na Balkanu, a sad je došlo vreme da napravimo remake iz samo jednog razloga. Balkanska YouTube scena se od onda pa do danas jako promijenila. Ovu listu top 5 youtubera započinjemo sa Ciletom. Njegova upornost i marljivost doprinijeli su tome da se baš njegov kanal nađe na našoj top listi. Kanal koji vredi pogledati. Ako želite da odgledate sve klipove na tom kanalu, treba će vam malo više vremena, pošto kanal ima približno 1000 klipova. Sa sigurnošću govorimo da je Serbian Games BL najpopularniji gamerski kanal na Balkanu, a da li je i najbolji, procenite sami. Zahvaljujući velikom broju pregleda i popularnosti koju stvara na svakom koraku, Serbian je na našoj top listi najboljih youtubera na Balkanu. Sljedeći je legenda YouTubea, čovjek koji ima moć da vas nasmeje u klipu dugačkom 10 sekundi, koji zaslužuje mnogo više pretplatnika nego što sad ima. Jedan od najvećih i najkvalitetnijih kanala na Balkanu sa sjajnim klipovima i malo slabijom aktivnošću. Mada ga u potpunosti razumemo, kada u obzir uzmemo vanserijski kvalitet klipa, dame i gospodo, neki Krkan. U prvom klipu najboljim youtuberima na Balkanu Niksa je zauzeo prvo mesto, sada su se stvari malo promenile, ali opet na velikom drugom mestu. On je zasigurno jedan od onih koji kakav god klip da izbaci uživat ćete gledajući isti. To je čovjek koji drži titulu aktivnog youtubera sa najviše pretplatnika. I prvo mesto kome drugom nego youtuberu koji je doživeo veliki bunt 2014. i koji iz dana u dan raste kako u kvalitetu, tako i u broju subscribera, ko drugi nego Yaser Stein. Ako pogledate bilo koji njegov klip vidjet ćete da je na svakom uloženo dosta truda, koji se polako isplaćuje. Ovim klipom smo dokazali koliko se domaća scena menja iz dana u dan. Neki odustaju dok novi, još bolji youtuberi dolaze i rastu internet senzacije. Do sljedećeg viđenja, uživajte!